iria ciithiritwe cigita na mbere kurura muta ngurune ya Kenya ni ciegie giti kia munini wa rais aria nandi kinya kiama kia ODM gitite na mbere na guta Oba kwenda gwikinyira mwaka jwa 2027 kiri kiurano kia mwaka jo na atongeria mwanya ni bethirite bakiariria untu bubu mono baria baumite rutere rwa Kirimara bakiuga giki no giti egia Professor Kithure Kindiki naja ne otugwita Rwantukuyana rwatugikuria Rais Ruto akajukia Kithure Kindiki ta munini wawe 2027. Rais Ruto akajukia Kithure Kindiki ta munini wawe 2027 araniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 amuna kinya mitandao yetu yo kinyaniria na tukethirwa tukithoma maoni jaku mwanya amuna ntitwira nkureterete ni Geratu kudhurani akirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Atongeria bamara kuriunga irunduni kwaraniria na Kindiki gukonia mirandi ya witi na mbere gicigone kiu. ODM kuoneka kuongera kathari kugambia Rais Ruto kubagite kia munini wa rais kithurano ni twitite. Ameru ba Mombasa kugwata mbaru Peter Munya kiri uchoibonga bana Meru bakiuga ne aritire ngugi njega kagita karia ari na thirikari. Ukamati nogendi kurema barabara ene atunya igweta mate akariba kiandamana ni onto barabara kinya yake gani gweta muru. Mwana nireto mathithio ni Maureen Kiremi na ningeto Maureen Kinyana nteto chietu chirambiria thaiji. ODM no etete na mbere gukiria kajukayo gwetia kanya kamunini wa rais na wa Ruto kiri ithurano biezete untu buria bugwikira Kindiki ugwatine bwa kwaga kanya gaka Zakabu bobo tingani ngwataniro gati ka thirikari na kinya kiama giki kia ODM rungu rwa witikaniria bwa broad based government no ke kuoneka kwithura bukirika ontuko egukia Nelly Kithenji ari na ripoti hiji. Lakini pia ile positions tutazungumza tukisema ni 50-50. Wale wakichukua nusu ODM pia ni nusu. Wakichukua president deputy ni ODM. Hivyo ndio tutazungumza tukielekea. Guchoka kwa Professor Kithure Kindiki za munini wa rais kithurano kia mwaka ja 2027 nigo kuonekana guchuretwo ja taito emunda. And if we are honest and strong about our partnership, we will respect each other and respect each other's strongholds. Hiyo tutafanya. Ni nyuma ya kiama kia ODM gwetana mbere kuinyeria batiariria gite kingi gite kia munini wa rais. Bakiuga kinyabo bari na namba cia kung'ana na kiri kwariria gwitaniria ngugi na Rais William Ruto pageta ja kiama kiojori na kuri antu batiumba kwaraniria nabo. Na vile tumesema bila kuogopa, tukienda katika ile meza kuzungumza, kwa sababu what we want to say also clearly, we have decided as a party, and it was decided at the SDC, that we are going to negotiate with like-minded parties, and we gave our party leader the responsibility. The people we are not going to negotiate with are tribalists, watu ambao wanatenganisha Wakenya, wale ambao wanatenganisha Wakenya kwa misingi ya kikabila, watu wa matusi, watu ambao hawajielewi, hao hatuwezi ongea nao. Tukianza na Gachieta na wengine hatuwezi ongea na hao. Nawe Professor Kithure Kindiki akionaniete kambete kugerera gitege kenzara akiuga mantu za mweja utongeria neja kagita gakwe. Mimi nitajaribu vilivyo, nitakazana kila siku budi. So long as I'm in this office, I will work so hard for the people of Embu, for the people of Kenya,
kwa sababu mambo ya dunia, mambo ya ofisi, mambo ya uongozi ni mambo temporary, ni mambo ya muda. Wakati utafika hata sisi tutaondoka. So I don't want to waste my time the way some characters wasted their time. Ati mnasemaje Karulumo? Rutere Ronge ware minista wa urimi Mithika Lentore uroria bwawe bukionania jeka bwetete na mbere kujura ni nyuma ya ntuko inka ichikorokete aejene mukana kirekendeke ati Ruto te mtu wa gwetekeka. Deputy President yambere kundimandwa ni ODM na woyera Mount Kenya. So kirdeke atena mbati. My brother ntoko wish baya no to that in competition na te uombe ngere ngwere ni ainte na we no tioro ndida bo lakini yango ndo prepare that kinyawe the maximum meri ya ina yo imeri 22 arete indekira no to you not and you will not be William Ruto's choice of running. Nawe Profesa Naituli akionania gukararia ithabu riri ethera ndi Ruto woni na ngethera ingondari election ni antu ba kumbubegia kwa amini batura banda irikura me antu banyanza ni unreliable ketha batomba kunengera ile more than 1.3 million re. Can you bet with them banengera president kura ko president will be making very serious miscalculation to replace Gendege with somebody from Nyanza. Gladys Wanga akionania kugambia ware rais wa Kenya Uhuru Kenyatta gesiasa na kumoria kurekera rais William Ruto. Tumeona ndugu yetu mkubwa ambaye pia amekuwa rais wa Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Amesema Wakenya walifanya makosa hii na makosa ile. Sawa tu. Mimi swali ambayo niko nayo, Mheshimiwa Uhuru, huyu President Ruto alikufanyanga makosa gani? Tueleze tu tuelewe. What is it that he did so wrong that you can never forgive him for? Kanyene Kawero TV, Mbeta Nele Wakethenji. Wangapi wananituma na salamu kwa William Ruto? Na kuma kiriro gonoro ne otwithirite tukirita rware rwetu rwa ntukuyana rwa turi kuria Rais Ruto akajukia kithure kindiki ta munini wawe 2027. Rais Ruto akajukia kithure kindiki ta munini wawe 2027 etana mbere na kwaraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu yo kinyaniria. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki ntukuyana rwa ne agwete ogeni nja kwawe ntereche irunduni atongeria kuma kirege sigo bunge kia Mara batongeretwe ni mubunge Kareke Mbiuki na munini wa ngavana Nyagamu Israeli. Moroto jwa gikaro giki ni kwariria mibango ya witi na mbere iria irigiri kuthithika rungu rwa thirikari inene. Kiuga ng'ombe ikamatete inanda kamatete ena njao nda etide njao jogerie ng'ombe kamatete ena njao nda etide njao mtu wamengera ana ng'ombe ana njao ana kajao to kana yes. So next year we have no option. Next year hatuna option. Next year we must re-elect President William Ruto. Yes. We have no option. Yes. We have zero option. No to ingombe na enambi inakana ketu namna gani? Yes, so inakajao lekuete no mwanke chiare sema lega chiara 2033 ngabokenda kura ng'ombe na kajao. If that is the intention, nanti kumanyakana that can be our intention. Yeah. So ng'ombe tidenjawa
ina kayao na gashara 2030 miaka 5 ake wetera kwa miaka igana only from next year only 5 alafu grupu yenge barigathi barija gukuba au wenyewe awasimami bari ugatonenkarira gite tije kire somebody some unknown person alafu twetere another 10 years, then after that we can now wetera miaka 10 kana wetera miaka 5 tika ba wetera miaka 5 Ameru baria bakaraga Mombasa ni bachumiretie kugwata mbaru Peter Munya gochowagite kiongavana bwa Meru kiri ithurano bya 2027 ni bamukathite ni untu bwajaria akinyanirie kagita karia arigitene giki bakiuga riria ari na thirikari gutakujairwa makarika ja maingi ja mpithukiro cia ndithia baritete miarieje kiri kiuthurano kiao kia o mwaka aria Meru nkuruki ya magana jana na bachiandikithite kiri ngwataniro eje. Anthony Kathenya na ripoti eje. Ule wale gavana wa kaunti ya Meru na waziri Peter Munya ni walale mugeni wa gitio kiri musemano wa biashara ba Mombasa na balani ya Meru. Munyane wapata abiashara baba gutukira mutongoria wa Alex Kobia bakele thege wendi baba ko watambaru waziri Munya kiregeria lia gusokera giteni kia gavana wa kaunti ya Meru kulingana na biashara baba kagita kala Munya leo bisinine kire matagare marito magutetheria mu Meru takurona wamba banya mujandethia kwithukiro gwa kagita ni maitha amwe na weti na mbere bunene bwa maendeleo. Mimi nataka niseme kule Meru farazi ni moja tu, Munya. Katika uchaguzi unaokuja tutakuwa na kandidati wengi wa PNU. Nataka muonyeshe na mkono tutakuwa na kandidati wa PNU. Munya kere ndio ngeno alathinga tene ula gusaragitikia gavana kaunti ya Meru Pius Mutua na ulea uletia biashara baba gutikira ni bakuyandikithia taringe kura kenda bamba gutikira ndeno ni kuona garuruku ba utongere bula batelie. Hebu nionyeshe mko kandi. Na mimi wacha niwaambie nikiwa huko national na iwapi wa county atakuwa amelindwa sawa sawa. Tuko pamoja. Kana katika Simba rai. Kwa Simba. Sasa Simba ni Simba. Sasa mimi pia ninakuwa sawa sawa sababu lazima turudishe heshima nchi yetu, heshima ya Meru, heshima ya viongozi ambao wanachunga mali ya watu. Mutongerejo kiama gia PNU na Peter Munya akielena nyirito batarubu Meru barabara nterenkura nija Kenya kwewa gitio ta Kenya barabange na kenda bamba kuthina mbere kulinga biashara jao. Uko na haki ya kuishi, kufanya biashara na kufurahia Kenya yako. Unachagua ule utaweza kupata riziki yako ya maisha yako. Si ndio? Huko Meru ukienda utakuta jamii za Wakenya zote huko. Si wako huko ukienda Meru town haya. Wengine tutakuta kila mtu huko. Basi kwa nini usiwe Mombasa na wewe? Ama uwe Silifi ama mahali popote huko. Mji muneno Nairobi, Mbeta Anthony, Rangi wa Kathenya. Nyuma ya mithikali nturi kuorota mbondi ya Nchobi kauntini ya Meru akiuga ni bakwa baruga biashara iri kwendia Nchobi akue na machukuru akubonoretie le nturi kethira ni uma akwaria kugweta na kinyamarietwa biashara ire chionde akuga ni chinenkeri baruga giuta tena watho akiuga le nturi ari na muoroto jwa gwakanta karietwa ria ngavana Mutuma. Muthuri Murioki gatumenyithie. Mundoro wete steering a county with the county of Meru mbere na bwiri kwa accountable awe kwa Meru akolek board
kana baba kaya na lessons bo betikiritin jobi siya na next to schools because it is wrong na makosa na no lazima tuwe andama perifere no kumeria no boko manteu na tutaendea kuyakemea nontu we must set record na mantu yonde yete ya history ni kumenya miari ya mithikani nturi urane mumangania munene wa kiama kia discipline ndene Kenya akiwa ati kaunti ya Meru ni kweja na license nchobia kwina maskuru ni tumite nandi abisa munene wa mbundi ya nchobia ndene kaunti ya Meru nwe Gitonga Kubu achumiria na guchokira mithikani nturi akimwira uyu mbere ambire kethra kurio arathima mbere ayukia beat etathima ona kethi 300 meters from any learning institution ibu seria yuo no to wena wana thomi seria ketha kara thomo kere seria ntiramenya nete ayukia beat athime no tati choke ndi mwire ringi utire cukuru yetawa masukuru na atu ni mira ture mimbi alikombundia Meru irere under his excellence Reverend Mutuma Twethingia ni yene barua ya wendia bonchobi ni etemba kana night club kana Wines and Spirit karibu na Kaga Girls karibu na Kaga Primary karibu na Mutwate Secondary karibu na Nara kwa mimbi ketha ku sukuru etawa athi karibu na kwa we Nara ura eteginya kwa ture ketha ku yo ya ni ukwi nawe nkuruki mthari wegoro mthikani nturi etwa kerotera kairi ngavana Meru Reverend Mutuma kemanto jegi urutingo kibwawe so ongenwe arirwa ni interim arirwa nimbi arirwa nimbo kwa rimbo noko ikingi no tukate na mwelekeo no ndo ake agorua east na west ati nira cieto ankere abu no kuiwa Meru no ndo ende kwa ndo tari na agenda ira oharinio kuro tari ngiro ni Amiru kenda bakuria kioria sawe weshikilia hapo tu na nadi macokio ya Gitonga Kubu agithitera ngavana ethwa kiuga ndimwe na aragure ngavana atise east west ndimwe ngavana east west south and north mburi sababu nimbi rera wa nenkero gitikia Egembe south miaka ya 13 Egembe south liga zira atire kuni kibao Mutuma Twethingia within a duration of just less than 2 years na arokere Meru want ina bed capacity ya 6 nira kwa nenkero Meru and Meru batiko nenkera Meru muntu aka nenkero Meru ame auction within a day tukwe mwaitho ari kwendie Meru yonthe choke ndimwire u ndimwire yara ya witokita antu angankirabu utire muntu ngirabu no tutie muntu ri yakwo ngibaba ri yakwa oi baba twita ngirabu Muthuri Murioki Oro TV Mutejoka Ngangi Akariba gatia ni boketie mateta iguru ria barabara ya Kaguru gatia bakiuga neremaga gwitikirika kagita kambura onto buria bumagia kinyogendi nojo mateta za kujeri ntere cia kachio are akariba chumiritie na mathige bakiorota thirikari ni onto bwa barabara ya kuma Karamene gwita Nkinja mutugikare katumenyithio Narua karibara batumagira njira ya Kaguru gwitagatia ne bashumirite na matata jamarito iguru ya njira yukuthuka nga bakiuga boka gitene kambura ne bakonya mara mono kire gwitia shuguri cio chontuku araboro tetenga bana wa Meru Mutuma Twethingia na MC wa warondurana ne kubateja neria Baba rejirira irigite kwithire ebu itu atethetwe Shandrak Mweti atwigerua kiao eja tuthitheria babara Shandrak teka babara eri wekenda thithia babara ni Aroni atethetwe Mutuma Twethingia kuringana na ore county government Mutuma ejire ntije kethira amamire kana ikuthinka thinkire gitine arorerua ni antu bagathia irio bia ng'ombe tutiomboreterwa tutiomba guikieria aretu marigo tutiomba guikia na nande antu bagati thina bakuria maria jetu atwagweteka no tefaina tona gereria no ntoyatoka mutongi itotorongamagira itotoririkaneni na kethira aburiretwe ibatwe kinya batwe egitarere oria kurirwe ibagwe completely kingia kariba bariuga kuri na mukari umwe wikirite karabachi mwirigene jwawe akoroga mwankanjirene bakiuga ntune ukinya one kwete kinya maraba kienda nandi mwene amikura kana bobare akaribete baka mikure bongwa na weta ku approach mwekurori wa muri arabomba utethania no ntwira injire ya thirikari na injire public ejetaga interfere neo she is very rude
mwekuru ari twaririe je kabati we don't matter ima community watuika ati mikura batu turi akari atumwa warning amithithie kana amikura kana batu tumikura twetwi ngwa kana tutikura kungina kwa karibara batumagira njira ya tera karamene gwita kinja wandine akachone bashumirite na maandamano jamanene bakyuga njira ure thukangi na nibethirite bakyuga ndira botumira njira bakurukagira kinyamara gikinene ni untu ite gwitirika mono kagitene kambura ara nandi bethirite bakimeneria MC wa umithika mucheke ure bakuga na ugite njira une athondeke ukanyumena mugarona bo Gracias to miko geta nao eto kuona inya tukaya to egero ibao ya bio turuma tokera wetu kerimolam no te molam tu ekeri inyo eta itara mbele kwena kalo kare au inyo tendarasa muthiene akariba bakaramene kinja na bagate ne banywite na kaukamwe bauga gukeja gutwika tongeria babate batethia ne bamenye kithwano twitite bakethira beka banande bene mtoro tutethia kabisa huyo ni wanta mutuma aende Aroni aende kirato kwande njira kethira hatugwitikirwa narua turinga kura inyete ya one time kaga kuo tatamu kare umba kwathana no ntumiro ni thuri ugwe nkiripotera ndito ceweru reakwarietwa ni mutuge kare na nkithoma maoni jaku jara withirite ugitutumira gukurukira namba yetu ya SMS 23578 ne Eunice from Isiolo sioni wakitembea pamoja. Hello Wero, Professor Kindiki, this round ni kubaya, itabidi Kindiki ajipange kozi imeenda mbeta nyota kubwa Kumandherone market kuingio kuga watakuwa pamoja 2027 ni Immortal kutoka Eko kuingio kuria Ruto akiwa wapi. Maoni zako ni Ruto akamujukia Kindiki za munini wawe ni Ian Mwendwa kuma Kathiari Gembe South aongea riuga atamchukua kwa sababu atujui mipango ya serikali. Hello Wero, Rais Ruto witwe kana kwina me Ruto atejukia Kindiki ta munini wawe 2027 twende kana turege munini akamujukia kuma Western, that is the fact. Ujo ni Mzee Mbabu kutoka Inono Igembe North ungenwe akiuga Mugambi Okombo from Kimongoro siasa ni idhabu. Ruto 2027 si lazima amchague Kindiki, but akijaribu kuwepa Kindiki kura za Mount Kenya 90% ni za opposition. Kaguchokeria nkatho cha mwanya ni gwita nambere na kwaranira na bautu gukurukira namba yetu ya SMS na kinyakiri mitandao yetu iyo kinyaniria na kagitene gaka katwethire tukinogoka anini ende tugichokera tukabumenyithia wira ne bura rwangi rwa ukaria rwithirite rugika. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Inori tagainya ya ontuko gogo kurike mwiri gogo chancha muroturone na kinyago kuthongo mire rojo rwaku. Lisha Milk nirionka eriariri na inya, eriariri theru, erigu kuongera inya, na ririthondekirwo oaja tumiro. Kuma miundene yetu minoru ya miru, mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka eriariri na inya, na riria omba gwetikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu.
gake kabeja na kamutu wake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyangia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watweka na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. na ndiraino mabati ninikita maguri obwega ara gauge 30 mat ikondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino Mabati, do it best on top. Kiwanda cha Duralong Mabati, tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Some things don't arrive. They've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly, something shifts. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. Yetu sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo eri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere nyontu bwante tonkuruki aranire na tukurukira 0724 114 444 kana uriongera rwangirwa turarore akwena gwe. Yetu sako, your success, our pride. Magaraine ya Kirema kia Mount Kenya. Raha
Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Melok nanana nelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takagekana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kileva nuvantini ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Ngukugwatogeni oringi kirinteto chietu cheruthemwe tugichokera kirurugono rwa ukabere munini wa rais Kithure Kindiki augite akaruira urais mwaka jo 2032 akiaria riria gutirimanite na atongeria kuma Mara. Kindiki nkuruki na inyirite ati niwe ukethirwa ari munini wa Ruto kithurano kia 2027 na Ruto arikia kibindi kiawe kia miaka 10 nawe ajukie muthigo jo tongeria. Kindiki erite akariba ati batina ugite nonga kuringira Ruto kura 2027 batikeze kuthinja ng'ombe ikamatite njao. Makena Mbabu na ripoti iji. Munini wa mutongoria wa nthiguru Profesa Kithure Kindiki ni agwatanirite na atongoria na ekari kuma Mara aria akiaria augite ndagasa ya muurwanithi ikethwa ikiruthwa na tikumania na maandamano maria methitwo makiruthwa ntera-ino. Need the bridge. We have the money, we have the contractor. Initially, it was delayed to tare na National Land Commission. The National Land Commission baka assess affected properties, baka compensate, then the contractor can come in. It is too late, my friend. It is too late. Those are small things. I am not even bothered. I will do the bridge not because of demonstrations. But because I have to do it, it has to be done, and I have the ability to do it. Kuna procedure ya compensation. National Land Commission, evaluation, valuation of the parcels, survey, valuation, compensation. It's taking too long. Once we have done the survey, we have done the valuation, because there are not many people affected, and it's not a lot of land, small things. We give the contractor early access to anze kujenga daraja. Otherwise, I am ready from yesterday. Niko tayari. I am ready from yesterday. We are ready. We are ready to do the bridge. And it's going to be the second largest and longest bridge in the Republic of Kenya. The second longest and largest bridge in the Republic of Kenya. Igatuashindwa tuna ndagacha imwe ira igwatithanitie Mombasa to South Coast ira yetagwa Ndongo Kundu. Nio riria ameneretie mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua aria augite nginya kia ithurano iria ikeja cia baria bakuromba ite mwanya kethwa akimucinda. Alikuwa video kwa naigwa chakula ya relief. So small minded person, mtu wako na akili kidogo. Saa hii sasa ana kutuvuruga hapa. Na nimemwambia wachane na mimi. Sijaanzana na yeye. Hanijui. Huyo mtu I will embarrass him. Alikuja na hiyo kifua pale mbele. Oh. Who is this? Huyu sasa ni nani? Nikamnyorosha. Ni kweli si kweli? Pamoja rifaya sifaya. Alafu kikarudiwo. Ikasemekana iko MCA 2 ya Evorore na Muminji. Si alipiga nini? Ngojeni iko by election inakuja Olkalao Nyandarua. Tutakutana na huyo mwanaume hapo Nyandarua. Yaugite bena ngwataniro nene na mutongoria wa nthiguru Rais William Ruto. Leo si leo. So ng'ombe tidie jawa na kayao ni 2 terms si 2 terms. William Ruto ni 2 terms. Ni 2 terms. Ndamwona mukethie mwire mareri wa 2 terms.
Ni two term. Mara hoye. Wacha nione two term ya William Ruto, two term ya William Ruto. Kiripotera Weru TV kumatharaka Mbita Makena Uambabu. Munini wa munene wa borithi Gilbert Masengeli nekirite wira nebwa ukaria kiria atali baria bakinyite mbwa ni untubwa gukenera Easter akiaria kagita gakuthuja Pirates Beach augite mitaratara ya gitumi nezukitwe gutigira gutena gasagasa. Tumeshirikiana kuhakikisha usalama wa beaches zetu zote katika hii eneo ya pwani. Watu wanasherehekea Pasaka kwa usalama, na kwa hakika mnapoona watu wamekuja kwa wingi kuliko hata wakati huo mwingine wa Krismasi, tunaona wameamua kusherehekea Pasaka baharini, na hapa sisi pia tunataka kuhakikisha usalama wao, na pia tunataka kuhakikishia wananchi wengine kwamba mnapoendelea kufanya sherehe za Pasaka na sherehe nyingine zote, huu wakati pia you do everything in temperance. Mfanye kila jambo kwa kipimo na mchali maslahi ya wengine pia. With the panga poise that has been happening in the last few months, I can confidently assure you that is now history, because we've arrested more and most of them have been convicted and others have cases in court. Kuwa lakini kupitia kwa NTSA, kupitia kwa traffic enforcement na kwa kila madereva pia na kwa sako zote, tunatoa ushauri kwamba wakati huu wa msimu wa Pasaka watu waende wakiwa wanaangalia maslahi ya wengine barabarani, wasiendeshe magari wakiwa wamelewa, na pia waende kulingana na sheria vile zinavyoturuhusu. Lockdown inaendelea ya kuhakikisha hizo sheria za barabarani zinakuwa enforced, na wengi wameshikwa, wengi watafikishwa kotini, na pia wewe ukiwa umelewa basi wachana na gari. Afadhali ukomboe gari uende ukiwa salama, kwa sababu tunakuhitaji pia, na wale wengine unahatarishia maisha pia na wahitaji, ili tupate kuchenga Kenya yetu iende mbele. Atomeri ba barabara ya Kigani gweta gakirwe gweta muru ni bathithite maandamano ni ontobwa kuthuka kwa barabara eje iria bakuga ete gwitikirika akaribaba ni baingite barabara buru ontobwa ngaratanite kinyogendi no kamati barabara ene ya Tunyai gweta mate makinamba boringi na ntetotariria. Karibare batumagira njere agakirwe Kigani muru iria yumagira nkinya njirani ya Mate Road ntereja Tunyai ni bandamanite na kuinga njira eno nikireba kuga ni kuthuka kwa njira eno aria batwire gukurukira mathina nkuthu for long time. Miaka ni mingi sana, over 50 years tukisema tutengenezewa njia, tutengenezwe njia. Wakati tulikuwa pale na gavana alisema barabara tutengenezewe na tuwekewe malamu. Wakati ilikuwa ni engineer Gitewa County. Not going to be coward. No intimidation, no threat, no threatening. Tunasikiza ama ni bwana. Barabara agadogiza ino kalagataka antubaje mono bapioreti aguna bikichao. Bona hata matiki lazima kazi alireko na ekbanje ntini erugatare hiyo pesa yote imepitishwa. Iko ere na bando maandamano haitaisha. Kama haitaisha waje na tupaya na tear gas kwa sababu tear gas kwa Nairobi imbinge maandamano taendelea. Bariuga bakathi na mbere na maandamano mamankinya bathondekerwe njira eno. Sisi tulikuja mpaka ile tufanye maandamano ya Thande, polisi wakatuchapa. Leo tunaenda maandamano ya peace, hakuna kuiba kitu ya mtu, hakuna kuvunja kitu ya mtu, hakuna nini, tunataka maandamano ya peace. Ni aria bakwira MCA wao Joseph Kenywa ZDM umiriria bataririe mauntu mambia iria ugire ni jia kurukirwe jia kuthondeka njira eno. MCA wetu tunamhitaji mpaka saa hii. MCA wetu hakuja tuandamana na yeye ndio tutetee, ndio alisema barabara ilipatiana 7 milioni, hakuja tuandamana na yeye ama ni aje kwa maandamano. Tunataka MCA wetu tuwe na yeye ndio tutengenezee barabara. Ajuga atare
Kenya SNDM no kwenda Ezra I frontline no ntwariuga akorokirie 7.5 million jira kuma boundary mwanka majwere ende mwanka thaino imarigo to kwanda kuna mpembe na mwere ngere ogiturimiro njira MC ariwa na akorokirie 7.5 million na ya ture no arite kai muthomi arite me atutikuerewa ni barombete ngavana muthomi Njuki kubaririkana na kubathondekera njira eno wega muthomi Njuki korore umanara ore on ground mugiatare mbesa ile wanenkanire kire counter assembly ya thakanithi kwa divendere murani muna na muna kwa mswe fulani chekario wande tuone mbesa ile ko tuone mbesa ile ko mapambano ba Taino muthomi Njuki ndakurikia tami yake achiere twambirie namba eragwa lakini beyond all that bando tutigutetheka twegara tatu refringi tharaka ugikire o thirikari tuthikirie turimiro njira tumekumiria produce yetu takiro na kiga na arimi kogwe ndi twari mai nini mpinda chetu chiurire mundani kana Nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbeta Makena Uambabwa. Kanisa ya EAPC kambe Injili ni banganite moritanija utumiri bobwega bwa barabara kiretithia babodaboda taunini ya Isiolo moroto jwa mubango jo ni gutetheria kurigiria mitino bakiba kinyamathaga jange za gutigira ni bakuoneka tuku. Bantam Murangiri na riboti eje. Bamo baetithia bikibiki kuma tauni Isiolo bamukirite moritanija kuthingatira kenda gutigira iba kuthingata sheria cia barabarene na kinya kuikaria bari bongo wa moritanija jaraja kubangenwe ni kanisa ya EAPC kambi Injili rungurwa Pastor Janice Kiremi irenjire moya gucokia ki community kagitene kaka Pasaka moritanija ijombete kubarikania imwe cia sheria ire cibati kuthingatirwa kenda gutigira mitino ya barabara ni kunyia otore Peter Mbabu ure ni askari wa traffic agutareria. Serikali inahitaji ukuwe na cheti. Tunaiita na Kiingereza driving license. Pia wakati unaendesha hiyo pikipiki ni vizuri uhakikisha kwamba umevaa ipasavyo. Kwanza kwa kichwa yako kama mtu wa bodaboda uhakikisha kwamba uko na helmet. Jambo la pili, kuna kitu inaitwa reflector jacket. Tukiteremka hapo kunatakikana ukue pia mtu wa bodaboda ndani ya reflector jacket uko na jacket mzito ya kuzuia baridi. Akiongera ntanta kathita general wasia wa kanisa hizi cha EAPC Rutororo Northern na barombete kwithirwo bena mitugo miega na inya guchikira kamuthitho no botoro bao baruju. Nidhamu na heshima ni inafaa sana tuwe na nidhamu. Sasa wana bodaboda tuwe na nini? Na heshima. Heshimu abiria wako, ongea kwa adabu, epuka ugomvi na wateja na au madereva. Najua tunakutana pia na madereva. Mara wakati mwingine unanyoshia mkono na mwambie wewe ni mjinga. Na wewe umepitia mkono labda ambaye si wako. Ni mzuri kuwa na nidhamu. Ni mzuri kuwa na nidhamu maana inafaa sana. Weka uaminifu, usibadilishe bei bila sababu. Sawa sawa? Na mambo kama bima, hizo ni insurance. Ni mzuri pia kuwa nao. Usiigino, usipeleke pikipiki haina ya insurance, usimamizi wa fedha. Weka akiba kila siku. Kwa hivyo ukipata kidogo kidogo, unajua wengine maybe umeajiriwa na baada ya jioni unapeleka nini? Lakini hata wewe ujiweke nini? Akiba. Maana itakusaidia pia kwa wakati mwingine, si ndio? Tunawapenda. Wakati mwingine mtu anaweza kuangalia aone kama ampendwi, lakini kumbukeni tunawapenda, tumewaalika kwa kanisa yetu. Wakati unasikia hata uko chini, karibu hapa na baetithia bikibiki baba nyuma ya moritanija ibonekene gukenera untu bubu na gucokia nkatho kiri utongoria bwa kanisa yeje. Kenye wametufanyia tumeshukuru sana, tumesema thanks na tuendelee hivyo hivyo tu. Tumeambia Inke reportera Nteto cha Weru kuma Isiolo Beta Bantam Murangiri.
Urio kumereria matagiti kia obunge Bobori Steve Kanyanya norotete thirikari bonene iguru ria mubango Joshua Kanyanya uria ni wa kiama kia DCP augite kuri no batu bwa thirikari kwagirithia mubango juju gutigira antu baria baumite nja iriti guchumba bati kunyamarua ni ngarama endito cha sibitari kagita karia beta gucho tungata Kakimutegi na riboti iji. Musiasa kuma Boris Steve Kanyanya nora no mo atongoria bakia makia DCP Meru na nkurukere muruiri wa gite kia mubunge bure na meneretia nene thirikari ya Kenya Kwanza monobo konyesha akiuga ntokaba kwenerwa shani kuruta wire ndento no abwa guchuria taito ndindi machibitari nonto thirikari ni gutwira shani kurita ngugi sha itangugi kire antu bariku itangugi kire antu bakari njini yake antu batharaka ake itangugi kire antu ba Meru kana kire antu bakibiritia kaita ngugi yake ki mangavanazi baraba uga tutam kaita ngugi yake ki ma MCA na ma MP jara ke uga tutam ende karaga gwita ngugi babangi kana kasa ikuthima antu kiro ciao ikamenye iba ikubagarirwa sana mitazi ciao raja no kwi bura karira sha. So I want to kwariria mantu sha itotige kwairwe na ntirera antu bagaregister sha kuri antu bakuga iba tethetwe nio inkwenda ubona batija unia ma victim nonto ja my brother rira arigia koma masibitari na mwathani amonogokia taito dindi taita sibitari nonto mbechi ira arirwe sha yarire less than 10% ya biri aritwe kwa twika wingi mbecha gatugachanga twaturo changa mbecha ciara makuthira na kenda twita kunogokia mwiri jo my brother Kevin Rembikia taito did kenda etigwa sibitari twita kunogokia my brother ugeta kire constitute sibitari ugeta kire consitia most of the hospitals that ichi bajokete taito did icho chuyuri no and especially ria mwana eta kana muntu eta butiga kenda bwitikirwa kujukia mwiri bwita kuthika bweta bukatiga taito did na mbecha bukaria deposit kenda bwita kuthika muntu bukatiga na maloni kenda bomba guita kureaga maroni jaja yet itukwirwa kuina sha uni gitara uru nterika na the last time rira kwa NHF gitara uru mbiti arambi yara ya hospitali lakini kuma thirikari ya Ruto iratonya achoketa kugira kindiki professor tuthugania mbuga professor jaga chinche police zimantu jete bwega bejire bagwatana professor wa mwito bagwatana no onge oithomo onyomo eno ntutenyo mwa thomerete na bagwatanire batwethia mbuga mbiti chekithaka ikono tubakona cha etabatere utanguge na bukonie maguta ma petroli mara makwerikana matikuonekana petrol station na inyo tina kubera bwina mpara batigwa thada ici na ndeto kwaria buri constituency ai as we speak petrol station ire tigeria maguta nemwe utebe terori ire kutha ici yeti tore aje tukiuga twina thirikari na nto bayukiria maguta barekira nyomba ciao barekira matangi ne jao barenjira miundene yao na ijara jara tigere baturetera maguta feki izo zaje kuja kutura kana ju kuretera kansa ju maguta ja kuturetera maguta feki na mantu za taka thirikari tetwire ici tukaria nteto cia thirikari ici muntu kanoka kiongo na kaju otheri so no nto murungu na twete inya na gatwa inya na gatwikira inya twiko waje uju ntuko yitigere no thari ba guchenga bendere guchenga kabisa lakini tamu nemwe bane na bete kabisa ora bateka rochoka kaire kenda nthiguru yetu mbota etheka kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga ki Mutegi na ndi tugitegera rutere rwa Facebook aria withirite ugitutumira ntumiria kukirirwa rere turwa ntuku ya Narua Simi Samuel ariuga never Kithure Kindiki will be pulled out by William Samoei Ruto and then boom both one term. Kaima Geshuru ariuga simple arithmetic Kindiki should join ODM and the matrix will be solved. Madhagasheri fireman to the world 2-term and 4-term is unstoppable. Dennis Mithika no Ruto knows how to dump. Mr. Kindiki should prepare himself. Ozonge ogochieta Limeri ariuga none of them who knows me hence I don't know them. Honorable Amy Rose McKenna, why not HE the DP Professor Kindiki until 2032? Kindiki was there just to lower the pressure from Mlima. After hapo yuko peke yake. Ojo ni Kiboi Jr. Kithure Kindiki is the next deputy president and the next president of this country. Zoea Kithure Kindiki. Ojo ni Mwenda Nyaga. Lynn Kendi ariuga why not. Au orengene oto kuona kanya kange ga kunogoka endeta nambe na kuthokeraniria na bautwe gukurukira mitandao yetu yo kinyaniria na kinyakiri namba yetu ya SMS 23578 na tugicokera tukabumenyithia buria antu bakuru bethirite bagikungwira holiday ya Easter ugeta kuraja.
yetu, afya yetu. Azam TV, your favorite pay TV, just got even better. Effective 1st March 2026, we have added 5 amazing new TV channels to keep you entertained day and night. AMC Movies and Nolly Africa for the best of Nollywood movies and series. Music Box Hits and Music Box Dance for non-stop music hits and dance. And Manchester United TV for football fans. More movies, more music, more sports, all in one place. Karumo TTI ni kugwata ugeni arito bonthe kire wandikithania bomei intake ata twina mathomo jonthe ja TVET ja gitumi kiritongo bionthe kuma level 4 level 5 mwanka level 6 mathomo jara tuwezanaga ni amwe na ICT and Business Studies, Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Hospitality and Institutional Management na Agriculture and Environmental Studies level chionthe. Karumo TTI iritigania West Meru County kwa Amos Junction barabarani ya Isiolo kilomita 3 kuma barabarani ya Gweta Maua. Kama mwalimu mkuu, nataka kuwakaribisha Karumo Technical Training Institute. Welcome to our institution. Nuntu tonkuruki turingire thimo kiri 0705636443 kana utume email kiri info@karumotti.ac.ke. Njo Karumo TTI wigwatire umenyo bwa gukuguna ntukone charujo. Some things don't arrive. They've always been. Not for a day, for all of time. Until quietly, something shifts. Moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. Pancake. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts. Mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kikundi kia Beko CBO ni gikungwirite mambura ja Easter na njira ya kuriongera antu bakuru ntere chiandhara. Kikundi giki keze na intobia gitumi ibirio bia kurea abakiuga kure na antu bakuru baba inge bateza niritwe maturene baugite moroto jwa onande ni gwaka ikarobi biega bia kumenyera antu baba makenamba boringe na riboti nkuruki. Koni gikungwirite Easter na antu babakuru kuma Nthara aria baugite moroto ni gutetheria antu bare bakura ni untu ni bariganire maturani na bena moroto wa gwaka muji wa antu babakuru. Easter is a celebration cia kuonania kwina hope, restoration of the hope kuituri age muno ntu ba celebrate na krobeto Easter. Ingoro the investigations ndari arese akroba ingi mono ba they are quite neglected. Nenda bangete mwango kumatena mono. Na so one time ya just like a vision that we can stop that imbati go tukuruga the home care. Nontu nkona mono itugo focus ku empower youth lakini tukariganirwa akuru na tio no tuthiete.
ibwega nikere baba tutethetie tomba kuba support twabanenkere irio binge muno mthe na itoko look forward tona uga tokona partnership bainge tutethia kuru nonto itokatharimo gikwikio kitharimo kia maana muno. Francis Kabisani ni arombete antu kumenyagira antu bare bakura ni onto ne njire mo ya guswa itharimo mbuge kiri ayuthi betu na ndakasi yetu bwambo mbakuga nati kitharimo kionde kia mbere kumaga kwa muciari no muciari murungu abaire kwa witwagire kumenyera ciari betu na kinya kugitu kwenda gwakira akuru na gago ti kumini mukuru kumenyerwa ti yaga ugu kuri yada challenge ira kurube gobe nacio teri mukuru no amenyerwa na begwira ira kini utia antu banduke bana bakwaranagiria nabo nenu injire mwetu yetura antu ba gikundi iki kiambeko kugeria ko bridge twina bantu akuru bomba kurikana bakaraniria nya kuruba bakumenyerwa bemiye ibendaga companion kana kurikana babange bakarani ni ari abarombete antu bawendi mwega na thirikari jionde gutethagiria ikundi ta ino inkwenda kuromba mugongo wetu wa Tharaka thirikari yetu ya National County Government ni unkiruta na county government nkarariria na thirikari yetu tuone bwatu mba gutethia ndirimu ino ya CEO wetu na oversight members babari agatue reality. Kiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbeta Makena Uambabu. Kikundi kia amatongirithia wendo self-help group ntuko ya narua ni bamukirite yema na kinyaiti jore mubango jwa kwigika mwiriga jwa amatu into bibi bionekanite gukurukira MC Wanteriji niwe Ken Naibaye MC ujo ne ajukite kanya gutariria imwe ya mirandi ira yombete gukinyanira rungu rotongeria bwawe. John Thiga hari na ripoti iji. Amemba bamwirigana bagikundi kia amatongirithia wendo self-help group kuma gondi ya kianja giciko bunge atigena West ibombete kwigwa bakiamukira ite mwana tentirika batetheria gwiguchwa kanyamu kuma KMC wa guntuko no Ken Naibaye mwana chore bake arankurigo bugeta tongera muthembo bakwenda kakenda bakaumba kwigwa bagiukiria mugongo na bira bitometa nkoro ekweke na nekenia mwiri ayo amatongirithia wendo ruareka tuona maendeleo ya bata ya kuriarania tukiona tenti yeye tenti toke miuria pio tokariara mwana ite katobionete bato kinyambure kaure mafuriko na mwecimu rako mya mathina yetu ya ondi yetu ekenjai na ito kuthwania murungu na kinyethetie itare yakie ria twitite kuthira thina chetu cha kenjai no ntu mwecimu imuntu rareire karanthi na tukenda mya thina ira che maturene tumba kwetha tukithirakia bato njera ira tureta tukawatwa ni anto njerene muthaka atibwetherie na ibe ibo ikario weta kokono bara katha magaindi okona baba gerendene ibo yana ibae no ntobango ritete baba na biranko ndebiende na bio na kurwo kuinga ntuko yeruare ino ntoba manto ya mega yara mwesimi wa Ken Naibaye aombe dotorika na yo ato atenti ya ibo kono wao na inkuanga ya mutharime sana arakire rutero wake MC uyo wagondi no Ken Naibaye aurite antu kwigwa bagikira mikundi ta ibi no ntu biomba kwigwa bigiukiria mugongo na gakinya kithina mbere no tariria makinya amwe na mataratara ira ni oya gukiria gondi no kimirandi yo thina mbere kendelea gukiria kikundi kina kinya binge na binge ikundi bira bikomathirana bikamathira family bia ukiria family chio bakethira baiba ngoi chia kurita oni kethira ngeta atia kiba support mirandira mbambiriretie nende ukiria miria ntora kwithira tukibuthakia barabara kinya yangi nayo tweta atia na bukimenya kenjae step wira twitete nende kenjae kitete kutuika town na MB itete kutuika town na ikyo gitumi okuona nkiruora barabara nikenda ana ekoro na koro batethira bakiringo ngeta ndene barabara chietu oibo kuona barabara ni ruoki anto iba kuona nafasi kana kinyangare ichikomba okulukana ndinkuona kuri ungi baraumire ara lairangi baira nanguire ritiro 2024 2025 ati yaka utinguire o muthake twero atiri uwo kurombete KMP rekana na KMP katote ure
urombe KMCA ukenda kiondo muntu nabweri kuimenya na akamenya imbia kwenda na mantu yaraita kubwethiria antu imantu yariku ripota na cha weru kumantereje kianja hiki kwa bunge atigana we Simbeta wa John Ndhiga. Na kiri mitetho mubunge wa Igembe Central Dan Kele ni arikithitie kugwata mbaru mbeu mbithi gukurukira mitetho akiaria kagita gakwezanwa kwa yewa kiri achindi baligi ya gicigo giki. Kele ugite kuri na bata ya kuiyika mbeu mbithi akiuga mitetho ni njira imwe ya kureta mugate methene akiuria yuthi baba kuongera kathari kiri mitetho iji. Ligi ya mubira wa maguru Igembe Central nikinyete muthia hara timu ya Ngaya niyatangazetwo musindi na pointi 90. Timu ya KWS ya watira kanyani gatwiri mbito wa Daktari Martin Kimathi gaina mbekite salama. Ligi yetu mietera kuma 2023 mwaka thai ndibwera ntuveto be Igembe Central otekonto konge kandanda kana futi moya akase mwanki ubu afiro rojine. Kwa hivyo tuendelee kukipu fire burning kila wakati tuseze mwaka mwisho. Timu ya Ngaya ni wabeba sana mwaka jana. Si ni kweli? Ni wabeba kwa roho safi. Hata timu ya wabeba leo tutaendelea kuwabeba na hizo timu zingine zote. Bila tumeanza mpira utaendelea kusonga mbele. Ilikuwa hatuna ofisi ya FKF ambayo tunaweza kuwasiliana nao. Na hiyo ni ofisi tutadiana pamoja. Kwa hivyo mpira utaendelea kufanyika na kuchezwa katika uwanja zetu. Mubunge Kiri na tariritiga katika gita kuringa siasa hikagita kurutira akariba Igembe Central ngugi na akairutane na njira cionde hara augite ari tayari gukandana na pinzani bake bagi siasa na bara asindire kirithurano bikuruku hareo kubai kiringo hara Kiri augite obura amusindire no bwa kamusinda Kairi endelee gukara mwituni no tutema tuna wanta na tutamu ano na kwa kwenda kwa wanu tamu muno Iza sawa na kwa kwenda no kunya kwa tuta lakini ya uyonde ya kadika tukaye kanine baba kolomba kule tutamu tulombe baba kolomba sa wanu tamu balombe tweke baba wanu tamu tuyokie kombe lenge tuyokie lenge na mambo songe mbele na tutashinda kulingana na misingi ya kazi ambazo tunafanya. Hatutashinda kwa kupiga mdomo na hatutashinda kwa kuongea, tutashinda showing what we have done. Nilikuta hiki hakuna nimeweka, nimekuta hiki hakuna nimefanya, nimekuta haya hakuna nikafanya. Sawa sawa. Hiyo ndio siasa tuko nayo ya maendeleo. Hiyo siasa nyingine yote hakuna pale natupeleka. Kwa mwisho tuinga kura hii tarehe 10 mwezi wa 8 no toka za membe kinyomwe o asinda o kinyando sinda kirengo wenda kamere bali awaka na mwithone turende kuola mubira loi tuwayotandika sawa mheshimiwa na kubanga program nzuri itoyete mubira na tuwayora bene hita bia ndakasieto na na beto abethe na bwana chamani ukolota bera kinya timu yetu sia anabare taisi linkulunden kiripotera Weru TV ndenterecha baibario Igembe Central Mbeta wa Duncan Mwathi.